Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau. Tamenglong jila amasung jila adugi akoibada Amur Falcon phaba hatpa amasung yonba kudaktagi tingkre. Assam Rifles na jiribamgi relief camp ta laiba internally displaced person sing amuk nahunana Boro Brekrada laiba masagi yumda lainaba thaurang paikhatli. Sikkim gi ising ichawda sikiba migi masing kuntaruk sure. Yum lising ama sumna humbutra humdoi ichawna maramoiduna mang ta'ankre. Miyo lising ani samri tara humdoi kanbangamle amasong Kendra gi Seltum Mantri Nirmala Sitaramana ngasi ayuk Nai Delhi da Yankhanitoi Suba GST Council gi mifam hawdokre. Tamenglong Jila gi District Magistrate na Jila aduda amasung Jila adugi akoibada Amur Falcon phaba hatpa amasung yonba kudaktagi tingkre. Karigumba atingba sibu thugairamba thengnarabadi Wildlife Protection Act 1958 humputra nithoigi makhada dandi phangani hairi. Aikhoigi Tamenglong paumi rengbai kamaina hai. Miramdagi pairakpa ucheksing Tamenglong amadi masiga lonaba mafamsingda tha asigi anisuba sayoldagina mathang tha phawba leptana pairakani. Amur Falcon bu maroina lobuga loinana thaurangasi paikhatpani. District Magistrate na Jila adugi Eargun sing Khulgi Authority Office da thamjinaba khangankre Eargun sing asi mathang tha phawba Village Authority da thamgani. Assam Rifles na jiribamgi relief camp ta laiba internally displaced person IDP sing amuk nahongnona Boro Brekrada laiba masa masagi yumda lainaba thaurang paikhatli. Assam Rifles ki PRO na thokpa chirolamana hai IDP sing adu ayambana maitai ngaktani madugi manungda nupi 18 amadi angang 94 yauri makoi sing adu masa masagi Boro Brekrada laiba khul singda hanjinnuna lehenaba thaurang tawri makoi gi damak tangai padana jangba polam sing ising amasung chana thaknaba pinaba thaurang su tawri amaromda Sandil jila gi palenda Assam Rifles na mafam adugi tongan tongan ba lup singi luchingba kharaga unaduna mafam aduda santi hanjil handuna tangdu latana leinaba khangankre. Zila adugi tongan tong makanglup yawba mifam aduda naha singbu mahimasing tambada hena kudong chaba phanganba amasung kanglup khudingmakna tengbangnaba wafamsu khanake. Churachandpur gi Tuibongda pangthokpa mifam amada Joint Students Body Jawmi Mothers Association amasung Civil Service Organization singi mihutsinga wafam kaya khanake. Churachandpur jila gi Songdo Khulda Assam Rifles na lemna layengbagi kem ama pangthokre. Thaurangasi mafamadugi miyamga santi oina nungsi chanana amadi amana amabu thajaba hengathanaba pangthokpani kemasida miyoi chambri rom layingki amadi lemna hidak langthak yenthokki. Thobal jila dasu lemna layengbagi kem pangthokki amasung hidak langthaksu lemna yenthokki. Assam Rifles na Ukhrul jila gi Kharasonggi nahasinga Churachandpur jila gi Songdai amasung Ngaljangi nahasinga friendly volleyball match ama pangthokre. Imphal West, Imphal East, Thawal amasung Kakching jila singda ngaseyu pung 5 dagi numidang wirum pung 3 phawba curfew komthokli. Bisnupur jila da ngaseyu pung 5 dagi numidang wirum pung 5 phawba curfew komthokli. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagi ne. Sikkim Disaster Management Authority na rajya duda ising isawna sikiba migi masing kuntaruk sure hairi masigi manungda army personnel singsu yauri. Rajya dugi yum lising ama subna humbutra humdoi isawna maram oiduna mang ta'ankre. Miyoy lising ani chambri tara humdoi kanmangamle amasung kuntaruk na sokle. Bista Turel Sakholakpo na maram oiduna thong tara humdoi tawthakre. Mukhyamantri Pema Singh Tamang na Mingtogangda laiba mahaki official residence da awangba thaki mifam ama ngarang pangthokre. Mifam aduda Border Road Organization gi Director General Lieutenant General Raghu Srinivasan yauna makok tongba official sing saruk yaki. Mukhyamantri na hai Rajya Sarkar na Sikkim Urja Limited ka khusam na duna isaw na soklaba mafam singi miyoy singi damak special finance relief package ama semkre mang na hai Mangan jila gi oina lupa koti 15 gi relief package amadi Gengtok Pangyong amasung Namchi jila gi lupa koti 35 gi relief package pikre. Mukhyamantri na ngasi ayuk ichaw na sokhalaba mafam singda chatuna yengsinkre. Ichaw na maram oiduna laikidaba miyoy singi imung manung singda lupa lakh 3 gi khatipuron piragani hairi. Relief camp singda changjapam lauduna lairiba miyoy singdana khudaki oina sizinanaba lupa lising ani piragani hairi. Nagaland gi Tuensang District Hospital da Sarkar gi
ख्वाइदगी फबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मना कायाकल्प अवार्ड लिसिंग अनि कुनिथोय कुलुमदोय पिरगनी ट्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असी इको फ्रेंडली अवार्ड सु फंगले नागालैंड की हक्सेल अमसुंग याइबे युम्बाल मंत्री पी पांगवांग कोन्याक ना हाई कायाकल्प मना फंगलिरबे असी हक्सेल ग मरी लेनबा थबक थौरमसिंगदा कांगलुप खुदिंगमंगना असोबो थौदांग लौबदगिनी हाइना सिंथाखी केंद्र की सेल-थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi ayuk nai Delhi da yankhai ni thoi suba GST council gi mifam hogdokre mifam asida rajya amasung union territory singi sel-thum mantri sing kendra amasung rajya sarkar gi makok thongba miyoi sing saruk yari kendra gi sel-thum rajya mantri Pankaj Chaudhary su mifam asida saruk yari Griha Mantri Amit Shah ngasi Uttarakhand da chalagani magi khongsat asida Griha Mantri na Tehri jila gi Narendranagar da Central Regional Council gi kunmari suba mifam da saruk yagani मिफम असिदा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अमसुंग उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सिंह सरुक यारबा याई मसिगी तुंगदा गृह मंत्री ना देहरादून की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोपा निफुमापन सुबा ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस दा सरुक यागनी मिफम असिना 5G इरा नार्कोटिक्स इंटरनल सिक्योरिटी सोशल मीडिया चैलेंजेस अमसुंग कम्युनिटी पोलिसिंग की मतांगदा मरोइना खनगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थासी तरह हुमदोयदा नई दिल्ली दा मापन सुबा G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हौदोकनी नुमिनिनी जथगदबा मिफम असी द्वाकार की युशोभूमि दा हंदक नौना साखिबा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर दा पांगथोकनी लोकसभा की अध्यक्ष ओम बिरला ना नई दिल्ली दा समिट असी की मतांगदा पाउमिशिंग दा हाई मालेम की थाक पांगथोकदबा मिफम असदा स्पीकर कुनमंगा डेप्यूटी स्पीकर तरा पार्लियामेंट की मेंबर यांखै यावगनी तेलंगाना सरकार की स्कूल सिंगी मथक्ता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिंग लिंगवा स्कूल सिंग यावना स्कूल की महिरोई सिंगदा चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम की थौरांग ngaraंगदगी चनबा होख्रे राज्य की आईटी मंत्री ए ताराकारा मायाव रावना हैदराबाद की सरकार की स्कूल अमदा स्कीम असि हौदोपगा लोइनना महिरोई सिंग ब्रेकफास्ट सामिनखी थौरमदुर सरुक यारदुना मंत्री ना हाई स्कीम असिना राज्य की सरकार की अमदी पंचायती राज स्कूल लिसिंग कुंतरेट हेनबगी महिरोई लाख कुलहुमदोय हेनबदा कानबा फंगलगनी थौरांग असिगिदमक सरकारना सहीगी ओइना लुपा कोटी चामब्री की मथक्ता सादिंग तौरगनी हाइरी अवांग नोंपोक राज्य सिंगदा अकनबा नोंग चुगनी हाइना मेट डिपार्टमेंट हाइरी असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोराम अमसुंग त्रिपुरा की अवांग नोंपोक थंगबा मफम सिंगदा अकनबा नोंग चुरबा याय मसिना इचाउ फावबा थोकलबा याना लेरी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधेना मुंबई की गोरेगांवदा बिल्डिंग मई चाकपगी थौदोक्त लेखिदबा मियोइसिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लाख 5 गी खेतिपुरन पिरगनी हाइना लाउथोकरे थौदोक अदुदा असोकपा मियोइसिंगसु सरकारना लेमना लायेंगनी हाइरी मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधेना हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रोमा केयर सेंटर दा चतुना असोकपा मियोइसिंग उनदुना वारी सानखरे मुख्यमंत्री पाउमिसिंगदा हाई थौदोक अदुगी मतांगदा अथुबा मतमदा थिजिलगनी अमसोंग मदुगी रिपोर्ट अदु हेक फंगबगा मखा ताबा थबकसिंग लौखटलगनी चाइना की हांगजौदा चथरिबा एशियन गेम्स दा भारतना सनागी तकमान 15 लुपागी 35 अमसुंग सेंजेंगी निफु पुन्ना तकमान 100 फंगदुना मेडल टलीदा मरिसुबा मफमदा लैरी नुपीगी हॉकी मसानादा ngasi ahumsuba अमसुंग मरिसुबा मफम खनबगी दमक भारत अमसुंग जापान ngasi निमिदांग वरम थेंगरगनी अदुगा नुपागी कबाडी मसानादा ngasi नुंगतिल भारत अमसुंग ईरान फाइनल सानरगनी नुपागी रेसलिंग मसानादा यश दीपक पुनिया बिकी अमसुंग सुमित मखोई की तोंगान वेट कैटेगरी दा लंबा तौनगनी नुपागी क्रिकेट फाइनल दा भारत का अफगानिस्तान गा थेंगरगनी बैडमिंटन दसु चिराग सेठी अमसुंग सत्विक सैराज रनकी रेड्डी की जुरादा सनागी तकमान लौबो याबगी आशा थमली अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना तमेंगलोंग जिला अमसुंग जिला अदुगी अकोइबदा अमूर फल्कन फाबा हाटपा अमसुंग योनबा खुदक्तगी थिंख्रे असम राइफल्स ना जिरीबांगी रिलीफ कैंप लेबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग अमुक नहुनुना बोरो ब्रेकरादा लेबा मसा मसागी युमदा लेनबा थौरांग पाइखटली सिक्किम की सिंग इचाउदा सिखिबा मिगी मसिंग 16 सुरे युम लिसिंग अमा सुमना हुमुद्रा हुमदोय इचाउना मरम ओइदुना मांग ताहनखरे मियोय लिसिंग अनि चामरी 13 कनबा ngamle अमसुंग केंद्र की सेल-थुम मंत्री निर्मला सीतारमण ngasi yuk nei Delhi da 52 सुबा GST काउंसिल की मिफम हौदोखरे पाव लोइजरे